Ntago nanga kuganira na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, ariko mu by'ukuri tukwiye kuba twakumvikana ku bintu bifitiye inyungu ibihugu byombi, kandi mu by'ukuri bifitiye intumbero yo gushaka gukemura bino bibazo. Nta kibazo ngiye mbifiteho. Kumvikana na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni ikintu cya mbere kibaho kigoye. Mu by'ukuri ndashaka no kubyerekana. Nshaka kumenya umuntu mu by'ukuri waba warigeze wumvikana na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, waza akambwira ati wowe urabeshya, Tshisekedi Tshilombo arumvikana. Nagiye nganira nayo mu by'ukuri, mukemeranya ibintu yaba gisohoka umuryango akaba yabyibagiwe cyangwa akabihindura ukajya kumva ngo oya, ngo bigira ngo ntabwo twigeze tubivugana. Perezida Kagame abajijwe icyo yabwiye Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi babaye bicaranye cyangwa se begeranye, Perezida Paul Kagame yashubije mu magambo agira ati: ndamutse negeranye na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, namubwira ko nakwifuje ko atakabaye Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri kandi rwose ubutaha nongera kwicarana nawe, ibyo ngibyo nzabimubwira imbona nkubone nta n'isoni mfite, kandi mu by'ukuri nzabimubwira mureba mu maso. Ngira ngo rero mwagiye yumviye ayo na magambo yavuzwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ubwo yavugaga kuri Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aho yagiye abigarukaho avuga ko kuganira na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari ibintu bigoranye cyane, aho yavugaga avuga ati: ninde muntu wanyereka umuntu wigeze uganira na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, amunyereke anyomoze avuge niba Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yumvikana. By'umwihariko rero ibyo ngibyo nibyo turimo turakora mu kiganiro tugiye kubagezaho, aho hari ibintu byinshi bikomeje kugenda bivugwamo. Ni ikiganiro rero gifite umutwe ugira uti: ibyo Perezida Paul Kagame yavuze kuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo riratashye. Ese kubera iki ritashye? Byagenze gute? Kubera iki babigarutseho? Cyangwa se kubera iki itangazamakuru ryifuje kugaruka kuri aya magambo yavuzwe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, aho yavuze ko kuganira na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ari ibintu bigoye, ndetse kandi aho Perezida Paul Kagame yavuze ko atakaba yifuza ko Tshisekedi yayobora kiriya gihugu kubera ko atumvikana, kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari igihugu cyiza cyane. By'umwihariko nibyo tuje tukabimwe muri kiganiro, nkwibutsa ko nimba utarakora subscribe nibwo bamugeze kuri YouTube channel, nimba utarakora subscribe ro hasi ukane subscribe, ndetse kandi bikukanda ukazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Naho ngende tsiro mpumuza mbahaye ikaze rero mugiye kugira ngo turebere hamwe byinshi birimo biravuga muri iki kiganiro. Uwo ngo rero wari umunsi witezwe n'isi yose ubwo hari ku itariki 3 Ukwakira 2025 i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byari bitegerejwe kugira ngo bishyire umukono ku masezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu. Intambwe rero yari kuzasiga amateka mashya cyangwa se amateka akomeye cyane mu mubano w'ibihugu byombi, byaba u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intumwa z'ibihugu byombi rero zakoze amanywa nijoro, ibintu byose byari byashyizwe ku murongo. Abantu benshi bavuze bati, batangiye kuvuga bati rwose ibintu byose bigiye gushyirwa ku murongo, yaba hagati ya Leta y'u Rwanda ndetse na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akazi rero ngo kari gasigaye kari akazi k'ikaramu, murabyumva, kari ko gusinya amasezerano yose yari yaganiriweho. By'umwihariko ariko ku itariki 3 Ukwakira 2025 ubwo umunsi nyirizina wageraga, ibintu nibwo byahise bihindura isura. Abantu benshi baratungurwa, amahanga aratungurwa, benshi baravuga ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasebye kuba iki gihugu kigaramye ano masezerano kandi babifatiye umwanya ijoro ryose. Mu buryo rero bwatunguranye, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nibwo yasabye ko intumwa ze zitagomba gusinya ayo masezerano, aho yabivuze ko intumwa zidagomba gusinya mu gihe 90% by'ingabo z'u Rwanda zitari zava mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rero rukimara kubyuma nibwo rwatangaye cyane ndetse kandi ruranatungurwa, ariko intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwazo ntago zabyiyumvishaga ibyari bivuzwe na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Baratunguwe ati se Perezida, ibi ni ibicyakoze, kandi amasezerano mu by'ukuri yaragiye gusinywa cyangwa se amasezerano yarageze ku musozo, ibi ni ibicyakoze. Mu biganiro byose byari byabaye mbere, mu by'ukuri nta numwe wari wavuze cyangwa se nta numwe urigeze ugaruka ku ngingo y'ingabo z'u Rwanda zaba ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko byagenda kose rero icyari kitezwe nk'isoko y'amahoro cyangwa se nk'imba n'imbano y'amahoro ndetse n'ubufatanye, nibwo byahise bihinduka inkuru y'undi munsi wari ukurikiye, kubera ko Felix Antoine Tshisekedi yaramaje kubwira intumwa ze ko zitagomba gusinya kuri aya masezerano.
Minisitiri rero w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungire yavuze ko bari biteguye gusinya amasezerano mu gitondo cyari kigiye gukurikiraho, ariko mu by'ukuri ku munota wa nyuma Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi nibwo yahaye ubutumwa cyangwa se nibwo yahaye intumwa ze amabwiriza yo kudasinya ayo masezerano, mu gihe ngo 90% by'ingabo z'u Rwanda zikibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahanga yavuze ko rero ubwabo ko abaturage bo mu gihugu cye babihakanye cyangwa se babyakiriye nabi. Ayo ni amagambo ya Felix Antoine Tshisekedi yavuze ko nibaramuka basinye abaturage bo mu gihugu cye babyakira nabi. Ese ubundi ubu ngibi niko byari bimeze? Ambasaderi Nduhungire yanongeyeho ko ayo masezerano yari ay'ubukungu gusa, mu by'ukuri nta na hamwe yagarukaga ku bibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Anga kandi yanakomeje Olivier Nduhungire avuga ko ibiganiro byose byakorwaga mu buryo bw'ubucuruzi ndetse n'ishoramari, ingingo zerekeye ku mutekano izo ngizo ntabwo zigeze ziganirwa cyangwa se ntabwo zigeze zitekerezwaho umutekano ubarizwa hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Anga kandi yanavuze ko icyemezo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aricyo cyateye urujijo nyuma y'akazi gakomeye cyane kari kakozwe n'umuhuza Mossad Bruce hamwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. By'umwihariko ngabo nibo bashyizemo imbaraga nyinshi mu kugira ngo impande zombi zibashe kuba zakumvikana, yaba u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri rero Nduhungire iki gihe nibwo yibukije ko muri Nzeri 2024 Tshisekedi Chilombo, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari nawe wabujije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusinya ku masezerano yo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR ubarizwa hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu akaba ari umutwe ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994 ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwarashyize, nyamara ko bari bahagarariye ingabo z'ibihugu byombi. Abangaba rero bari barumvikanyeho kuba ikibazo cyakemuka. Perezida Paul Kagame rero ibyo yavuze riratashye cyangwa se niko hano byanditse mu kinyamakuru. Abakurikiranira hafi rero umubano w'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze kubona ko iyi myitwarire ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi nibwo bise bibuka amagambo yavuzwe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, aho yavuze ko kuganira na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ari ibintu bigoye. Kirimo icyo rero ni ikiganiro yari yagiranye n'umunyamakuru Mario Naftali muri Werurwe mu mwaka 2025, aho Perezida Paul Kagame yavuze ko yagiye aganira na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo inshuro nyinshi cyane, ariko mu by'ukuri akajya ahakana ibyo baganiriye agisohoka mu muryango cyangwa se yaba agisohoka ugasanga Felix Antoine Tshisekedi yabihinduye, ugasanga ibyo yavuze ntago ari byo baganiriye mu kiganiro baganiriye. Mu by'umwihariko rero ahangaha yavuze ko kwisubiraho kwa Tshisekedi ku masezerano ibyo ngibyo byatumye benshi bibaza niba koko Felix Antoine Tshisekedi afite ububasha cyangwa se afite ubushake bwo gushyira umukono ku masezerano ari hagati y'ibihugu byombi, yaba u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya ngaya rero ni amasezerano yaritezwe gusinywa i Washington DC hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe rero isi yose yari ihanze amaso cyangwa se mu gihe isi yose yari yizeye ko aya masezerano ari intangiriro nziza nshya cyangwa se ari intangiriro y'igikorwa cyiza cy'imikoranire hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyemezo cya Felix Antoine Tshisekedi nibwo cyongeye gusubiza ibintu idubi, bituma amahanga menshi akomeje kugenda yibaza kuri Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ese niwe urimo gutuma amahoro atagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se naba muri inyuma? Byose nibyo turimo turebera muri iki kiganiro, ariko amahanga akomeje kwibaza ati Felix Antoine Tshisekedi turamurambiwe ku butegetsi. Ahanga ni kuri Umuhoza Thierry, kwibutsa ko nibwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel, nimba utakora subscribe urahaswe ne subscribe ndetse kandi bikukanda ukazigira kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Naho ngeretse Umuhoza ari makuru agezweho mu kanya.